قبلهم على اليوم. مرحبا سينيوري يا شوتر وجورناتا من عينا من كيف خسيتوكم كل دي مرحبا كبيرة لدوك لي فورتونات اللي سيرون كمونا اللوم شيجي فيها؟ عاش يستكمونا بالبوكينج 4000 كل يوم ودقت سك. ايه طيبة. عارف شو تعمل؟ تدخل من الويب سايت تبوك السلوت اللي هتكون مكمونة فيها وتيك كود، داك الكود ومن بعد حيكون هيم شي حد وحيسكن ياخولك. دي طيبة. طيبة عليك وطيبة علينا عشتهم في البحر ومش فلاورين. او كورزيتا من سيكون قاعد يسكنيا؟ مين؟ Yo, code! No code, no scan, go back to your country! Iva mux hekk ja ħasra. X'mhux hekk ħallejna inti raġġo. Tafawni hemmhekk niskenja l-kowdijiet jiena hawn daw ta' kemmuna tngħidlek. Iva, u fisem il-poplu xtaqna nirringrazzjawk. Ejjax, ifhimni, ridu jitfgħu xi ħadd illi jistgħu jafdaw raġġo ta'. U allura qabdu lilek. Le reddawu li propja xi sħana li hawnhekk u laqqas naqa' kiosk maw. F'indin naħa laqqas naqa' kiosk ikolli nġib il-lunch mid-dar ta' mhux ċajta. U hija ismani, ħafna nies jieħdu l-lunch magħhom għax-xogħol, ġifieri inti qed ikollok tagħmel l-istess. Ejja ma jien erba' picnic coolers irrid biex nieħu l-lunch tiegħi sieħbi. U kienu qalu li ħafna affarijiet kalli ewwel majjali, imma majjali mawx ta' majjali minn dawk li nieklu, majjali ħafna differenti jaw fuq dil-gżira. Kellek xi trabil sissa? Għazzu gżira dal-majjali li jiġu hawnhekk. Rajt waħda mara. U kella żewġ isom pjantiet isom qasna feżaġġ kienu. U jien għaddi qed taqta l-affarijiet mill-wildlife ta' kemmuna u bdejt niddaj bil-Malti, niddaj u ma femitniex ħadd mal-Angliż u bdejt għadha f***in. What you doing? U kif ollit l-idea? Ir-realizzajt li ma kienux pjanti, dak iż-żewġ affarijiet nixfin imdendlin jeħsibthom xi kaktus mejjed. Kien sidira waħda anzjana raġġo. Minni, you! Scan! Go back to off! Jaha ħallik, kompli fuq xogħolok il-ġurnata tajba. Come here! U sinjuri dak huwa l-protettur illi hemm kemmuna minnaw inselmulu minn ix-xert kemm ħajkun tajjeb. Ħajisħitha kemm. Insomma, sinjuri il-bieraħ kien jum il-ħaddiem u aħna fuq social media tagħna staqsejnikom li ma taħsbu li huwa l-iktar xogħol diffiċli f'Malta. U dan u dak illi għattunna intom stess. Staqsejnikom li mu l-iktar xogħol jibes li tafu bih u intom ikkontribwixxejtu. Nibdew bl-iktar wieħed lider importanti, għalkemm forsi ftit iqsuh bħala xogħol, il-mara tad-dar, din tnaddaf, issajjar, tagħmel il-homework mat-tfal, insomma, ma tiqafx. U biex taxxa mingħajr paga. Semmejtu wkoll ix-xufiera li jkunu fit-toroq ta' Malta li ngħiduha kif inhi, mimlijin karozzi, rabja u xi kultant nies li jagħmlu ftit kazzati mhux ħażin fit-toroq għaddejjin. Semmejtu wkoll il tal-iskemel jew dak li jiġbor l-iskart. Forsi ftit nagħtu każ, imma mingħajr dan ix-xogħol li ftit isir minn Maltin huwa wieħed mill-iktar importanti. Imbagħad hemm ix-xogħol tal-għalliem li forsi fl-għajnejn ta' bosta jaraw bosta btajjel, ħinijiet mhux twal, weekends bla ħidma, imma min jagħmel dan ix-xogħol jaf li hemm ħafna iktar minn hekk, stress, inkwiet fuq l-istudenti u xogħol ta' preparazzjoni id-dar u waqt il-btajjel. Minn hawn inselmu l-għalliema u l-LSCs kollha għax bis-saħħa tagħhom u liedna jieħdu l-edukazzjoni sirja. Daw kollha li jaħdmu fix-xemx jew xita, diewa, sajjieda, bennejja, imbagħad hemm it-tabib li jaqlaħħa sew ngħidu, imma jkollu jsaqqaf wiċċu ma' kull tip ta' mart u dwejjaq. Insomma, kull xogħol fih tiegħu u wieħed jara jibes ix-xogħol tiegħu jew ta' ħaddieħor skont l-attitudni ta' dak li jkun. Niċċelebraw jum il-ħaddiem għax li taħdem huwa dritt, huwa privileġġ li ħadd m'għandu jneħħihulna. Kristin, aħna, mhux aħna insomma n-nies li jsegwu l-paġni tagħna tajjeb, iddeċidaw li jippremjaw lilek flimkien mat-tim kollu tal-hospice, nafu kemm tagħmlu ġid.
kemm mhux dal-premju ħaqkom imma ħafna iktar minn da, right? Grazzi ħafna tal-apprezzament. Nħallu għax qed tisħi sewwa jew qed tisħi għax biex jaħdmu għar-rajda, ma ma tisħi. Eżatt, behind the scenes all right, imma napprezza ħafna. Grazzi ħafna. Thank you. U proset ta' rikonoxximent minn kull xogħol fih tiegħu, ġifieri proset tal-li ħadtu l-inizjattiva li tirrikonoxxu il-ħaddiema. Thank you. Thank you. U dak kien shooter tal-lum għal-kemm ma kenniex iċ-ċans il-birħ nawguralkom il-jum il-ħaddiem it-tajjeb il-ħaddiema kollha. Tajjeb. Taf li mu dak ix-xogħol illi bih tkun dejjem wieqaf? Wieqaf ma fl-ma sens. Wieqaf, stationary. Ti ċajta.